Bugün musulmandan bir sıymıktansa kaysi bir musulman mamleketi önükкен mamleket? Dubai alı önükкен mamleket emas al. Bay mamleket al. Türkiye'de bay mamleketler önükкен mamleket emas. İslam mamleketlerden musulman mamleketlerin arasında Malazya meni sıymıktansa oladı. Malazya'nı misal kılganım urmatlı musulman bir tuğan, Malay halkı dini çok bol yaşagan. Malazya'ga 8 musulman saudegar bargan. Kança? 8 musulman sahabalar emas, tabiinler emas. 8 musulman saudegar barıp 1-2 ay жүрgөндөн кийин Malay halkı kelip, emne üçün tarazdan aldabайсың, emne üçün biröөнүн акын жебейсиң, emne üçün menin kızıma jaman карабайсың, emne üçün sen uğurluk kılбайсың, emne üçün bir cuma kalıp ketken amanatты kaytarıp beresin, emne üçün senin tazalığın, emne üçün sen mындай jıpar jıttуусуң, emne üçün uluu durmat kılasың, emne üçün kiçүүдü zat kılasың, barının жоğu menin İslamım ушундай, menin musulmançılığım ушундай, paygambarın үйрөткөн dinimiz ушундай дегенден кийин 8 саудагердин жақшы мамилесиден, адеп акылакынан Malay halkı бардыгы İslamды кабыл алган. Бүгүн биз бул жерде Кыргыз болсун, Өзбек болсун, Тажик болсун, Татар болсун, биз 80 000 болсок дагы 8'ге биз таасир бере албай жатабыз. Бүгүн биз урматтуу мусулман бир туган İslam жөнүндө уктук, İslam жөнүндө сүйлөдүк. Адамдардын кулагы İslam жөнүндө хадис аятка тоюп калды кулак. Кулактар тоюп калды, бирок көз менен ошо İslamды көргүбүз келип калды. İslam менен жашаган инсандарга муктажбыз. İslam менен адеп ахлакка муктажбыз.